Ngomong. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Dedek Kaira baru bangun tidur. Dedek Kaira sudah pinter miring, sudah pinter tengkurap. Mm-mm. Dedek, dedek. Ngomong. Eh? Tak boleh nangis.
tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu bersihkan tempat tidurku. Menunggu bau pesing. Dedek, 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 dedek. Dedek, dedek. Enggak malu di kamera. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turun. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Nak mandi belum? Dedek Kairanya nak mandi belum? Wah. Iya. Apa narik baju ibunya? Sayangan ibu mandi.